Yang ni tuan-tuan jangan tinggal. Selalu saya sebut. Pegang kunci kereta, bismillah. Remote, bismillah. Capai tempat buka, bismillah. Buah kunci, bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Dua-dua ada. Riwayat bismillah pun ada, bismillahirrahmanirrahim pun Nabi sebut. Cuma yang banyak kita jumpa, kalau benda-benda ringkas harian ni Nabi sebut bismillah. Ni bismillah. Buka. Minum lah. Nak buka mic, bismillah. Jadi bila duduk dengan Tok Guru ni, dia nak cari duit pun bismillah dalam muka ni. Bismillah. Jadi kita yang duduk dengan dia, benda ni Nabi buat kah? Bila baca hadis, oh rupanya memang Rasulullah ni apa pun dia nak sarung kasut, bismillah. Nak tanggal, bismillah. Nak buang stokin, bismillah. Dia nak bayar, bismillah. Nak bayar, bismillah. Dan di sana ada keberkatan yang hanya boleh difahami oleh orang yang mengamalkan bismillah itu sahaja.